What's up, people? Johnny here again. I am going to Tulasi Motors TVS showroom ne Sangaiprou Sangaiprou crossing crossing Vespa Vespa showroom overview TVS Tulsi TVS showroom Northeast the servicing center Sangaiprou FCI changi lambido adugi hek machinda workshop achom su leire ko adu workshop tu je hapet ucherake ado loy fawi ek bio adu TVS ki hogi gari myam ati Pricelist se hapet chora ko madum hajarake gari di yam me ko chora ko madum hajarake starting je dum around 75 ada digi hogi kano se ko gari masa de dum hore adu ka dum khoi tang da si RR 310 ko maning le angang mo se sin khoi tang du ni gari scooters ke myam le entok ke myam le ko adu price myam chake like subscribe to them din biramo to address is ni ski crossing je Sangaiprou crossing du ni hana Vespa gi showroom le next sigi Tulasi TVS ai che sida lakbiro si manung chi changora se aduga magi gari pe model le have do loi hajar ai ko Okay, sigi TVS ki makoi ki sida lai gari sing se ko sigi hapet khadigi starting da moi ki vehicle se makoi heavy duty lai ko heavy duty the price is starting to 74,000 adai di hore magi on road price the ko showroom price di dum 61,000 mai lai aduga ko ki Jupiter da ko Jupiter da basic lai the ZX drum brake lai the smart connect kind of disc brake ko Jupiter classic the Jupiter 125 the ma'am lai ko si price list nahi ne pai jari se ape chuma hajar ke Jupiter basic se starting the on road price the ko on road the maki showroom price the 87,000 ko 455 lai aduga so the helmet ki 1,750 ma yogre aduga insurance ka RTO ga around 12,100 lai aduga Jupiter basic to ko 1,01,000 online la ebo ko aduga Jupiter da ko Jupiter amaga hajar ke Jupiter da 125 je on road price da 1,16,000 aduga 969 ko adi entok ki price hang bira ko entok se 125 disc ko 125 disc da 1,09,207 le on road ko adu entok the race edition le do race edition na 1,13,358 le ebo ko aduga muksu entok the khoi tang is sagi res XT hai ko kick yog do base china 1,25,146 la Ronin se starting price se 1,78,000 they hore the Apache 310 da 3,07,970 on road ko ai hajare ko adu Apache RTR we base yellow ne black ne is la kusna 2,99,000 mai la the Apache 200 ko 4 valve to adu is na 1,83,000 mai la adu Apache 160 sina 1,54,000 mai la ko adu rider sina rider si Dixta 1,17,000 mai la adu drum dana 1,11,000 mai la ko adu sig se hapet screenshot dum capture ke adu sile price list apamba dum kata gari usagi me adu sida dum yeng biba dum ya ne ko adu leisure se koi Sangaiprou dani ti contact number si jai makha da chalan jara ke ko contact number se showroom ki contact number atni to sile dum contact to biro ko adu gari sum makhan sum on jara ke sig entok ki race edition ko sile re smart connect ko 6 blue color ga koi red net stitching to we ko
ꯁꯤ 125 ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯗꯤꯁ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀ ꯌꯥꯎꯕꯤꯗꯨꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯣꯛ ꯔꯦꯁ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯗꯤꯛꯁ ꯌꯥꯎꯕꯤꯁꯦꯀꯣ 1,13,000 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦꯀꯣ ꯔꯦꯁ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ TVSꯀꯤ ꯖꯨꯄꯤꯇꯔ ꯀꯣ ꯖꯨꯄꯤꯇꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯖꯨꯄꯤꯇꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯀꯣ TVSꯀꯤ ꯁꯤ ꯖꯨꯄꯤꯇꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯖꯨꯄꯤꯇꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛꯁꯦ ꯗꯤꯛꯁ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯣ ꯗꯤꯛꯁ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯖꯨꯄꯤꯇꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ 1,13,000 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯔꯦꯟꯗꯝꯂꯤ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯚꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ XL 100 ꯀꯣ XL 100 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ XL 100ꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯇꯤꯡꯁꯦ 74,000 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ XL ꯀꯝꯐꯔꯠ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯝꯐꯔꯠꯅꯤꯀꯣ XL ꯀꯝꯐꯔꯠꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤꯅ 76,422 ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯟ ꯔꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇ ꯁꯨꯝꯅ ꯌꯦꯡꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁꯤꯅ XP ꯑꯦꯟꯇꯣꯔꯛꯀꯤ XP ꯀꯣ ꯔꯦꯁ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟꯗ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ 125ꯅꯤ ꯑꯦꯟꯇꯣꯔꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ XP ꯀꯣ XPꯁꯦ ꯀꯤꯛ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤ 1,25,146 ꯔꯨꯄꯤꯁ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯨꯄꯤꯇꯔꯗ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯖꯨꯄꯤꯇꯔ ZX ꯀꯣ X ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯗꯤꯛꯁ ꯌꯥꯎꯕꯗꯨꯅꯤ ꯖꯨꯄꯤꯇꯔꯗ ZXꯇ ꯗꯤꯛꯁ ꯌꯥꯎꯕꯤꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ 1,13,292 ꯂꯩꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯨꯝ ꯔꯦꯟꯗꯝꯂꯤ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯍꯟꯖꯒꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯨꯄꯤꯇꯔ ꯉꯥꯛ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤ ꯑꯄꯥꯆꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯄꯥꯆꯦ 160 ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯄꯥꯆꯦ 160ꯁꯤ ꯗꯤꯛꯁ ꯌꯥꯎꯕꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯀꯣ 1,54,508 ꯀꯣ ꯃꯅꯤꯡꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯁꯨ ꯗꯤꯛꯁ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯗꯤꯛꯁ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯗꯨꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯔꯣꯅꯤꯟꯗ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯔꯣꯅꯤꯟꯗ ꯀꯣ ꯔꯣꯅꯤꯜꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯣ ꯔꯣꯅꯤꯜꯁꯤ ꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯦஷꯜ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟꯅꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯦஷꯜ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯔꯣꯅꯤꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯣꯅꯤꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦஷꯜ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟꯁꯦ 2,01,687 ꯔꯨꯄꯤꯁ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯣꯅꯤꯟꯁꯤꯅ SS ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1,78,576 ꯀꯣ ꯁ꯭ꯄꯦஷꯜ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯔꯣꯅꯤꯟꯁꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯨ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯄꯦஷꯜ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟꯒꯤ ꯔꯣꯅꯤꯟꯁꯦ 2,01,687 ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯄꯥꯆꯦ RR310 ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯄꯥꯆꯦ RR310ꯁꯦ ꯀꯣ ꯔꯦꯠꯁꯦ 3,07,970 ꯔꯨꯄꯤꯁ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ 2,93,609 ꯀꯣ ꯑꯣꯟ ꯔꯣꯗ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯄꯥꯆꯦ ꯀꯣ ꯑꯄꯥꯆꯦ 310 ꯑꯄꯥꯆꯦ RR310 ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ 3,07,970 ꯔꯨꯄꯤꯁ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯜꯁꯤ ꯃꯣꯇꯣꯔꯁꯀꯤ TVS ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯦꯟ ꯗꯤꯂꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦꯀꯣ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯦꯁꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ 2,000 ꯔꯨꯄꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯀꯦꯁꯕꯦꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ TVSꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯣꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏꯄ꯭ꯔꯧꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯦꯠꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯦꯟ ꯗꯤꯂꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯝꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯕꯥꯏꯛꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯣꯔꯨꯝꯁꯨ ꯐꯖꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯆꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯨꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦꯀꯣ ꯁꯔꯚꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏ ꯁꯔꯚꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤ TVSꯀꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯈꯣꯠꯂꯛꯇꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯉꯥꯏꯄ꯭ꯔꯧꯒꯤ ꯇꯨꯜꯁꯤ TVSꯀꯤ ꯀꯣ ꯁꯔꯚꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅ
Magi servicing center ne ko Tulasi TVS an thai se si Sangaiprou gi lambi tu ne lerek tu ni FCI go down ta do ada si gi Sangaiprou Crossing tu de dum changjin jiro natragna skon gi lerek to de changa su yare sida le skon yek maning ne ko skon ai happy ucha ke skon du yek maning ne sida le ko ada le skon le na aduga si gi lambi se straight se ko gi FCI gi lambi tu ne ko sida TVS Tulasi TVS le second biro ada gi white color gi lei se sidai de manung ne ko second biro sida le mo Tulasi keno gi TVS ki contact number ko servicing center ki contact number sile re aduga working hours sile ko 9 am de gi horga 4:30 pm bo Monday to Saturday ko break time de 12 to 12:30 le re Sunday di off ni ko ada si customer lounge abe changu se si customer lounge ni ko the office dum later AC dum later TV ke to na ko le sile ngai sile dum sile phamma ka dum yeng dum yar si ne counter do spare parts ki counter ne si na ko adagi ahan ma kisina front office side tare adum inquiry ke to won ko pam ko sile sina parts ki ngak ne ko do sina parts yom no mai tare loi su no loi le ni parts am to wala ro ko TVS ki any I want to sum am hang ko to any TVS ki parts ke hang ko me am se loi no le ko ma pan sina counter ne ko counter de ki dum le bi yare so loi parts le me le filter holder ko lagi some amani sum mut paiwani ko some am genuine parts ga tani masagi ko adi showroom gi masagi kena oi binina servicing center ko thermal sensor ko se genuine parts ga tani loi shu no le lo sina counter de le ga helmet ke pas macha loi shu na ba sina helmet ko TVS ki masagi sila so tools ka se sum na ko loi na ba magi servicing ma phone to no loi khulai me am dis le loi na ko fazana na organize loi to ga na tham mai ta du sigi box is loi na ma phone ko loi le re adagi si ji kai no koi gi nusit kai no si kam ba do okay pressure air pressure kam no loi no phone ko loi pham me ko sile kam is ado sile ma ge gai chamam ko adi kena to loi ra gai servicing loi ra si sam de ne ba close door da ni sing ni nai manung ga sang dre ado sigi TVS ki magi servicing je akoi knowledge ko ai chaw he chaw ni to chaw le me ko ti si manung le me ado gari se magi keno servicing je loina ba lak ni ko ado sigi se sem kat pasu loi ji di male ado phanam hapakini magi se da kakat kreste ka mathak ta magi gari gi go down je mathak ta le nice ado se de servicing to ri mams ape sum yenga lage ko servicing je kamai ngai to ri da race bed se amani ahum mari mga to kare nipan tari ti le ju ko ka the servicing se to ri mams yam professional loina dum to ri ko ada magi khulai kuchu khulai me am ke loina wa ta na ba ro servicing story mams delivery ke sina delivery to boira o servicing gira first servicing gi lakpa adagi customer lounge ko se yam mong ta na dum customer lounge dum le re transparent on dum le re se manung dum yeng je yare moi na ko gyan ta na sida servicing to me am pura transparent on mai ta ado aina ka si se sum ka ta TVS ki Tulasi Motors TVS ki showroom plus
servicing center aduga sigi parts ki aina detail oina sum mayam da uhonjarak pai wani adu TVS ki kya tare parts phang da bukhota ba lomta layer roi ko aduga direct sigi main dealer ju oirabni na kya tare akoina pot gari leba matam da discount ju dum phajana pirani ko mokoi gi se ko cashback ka sum yamam lei aduna ai contact number si makha da yauri ba contact number ma'am ja sida loina ba contact option biro da inquiry loi to biro aduga dum kya tare servicing gi su yam nungaina dum lei ra ta si manung da ko aduni legend biro seda Sangaiprou da address landmark ke loina ma hapchara age losin jage video sai da tunga nungaina ma hapchara ke nasi na di bye bye